Indian actor Hemant Birjee hi Adventures of Tarzan anga ron changkha ania Hindi film mai ni lawin Malayalam le Telugu movie sa te po alo lang to ani kumsa kha jakwa somruk panga August ni som pakwa a Belgaum Karnataka State India alo pianga tuna hian kumsum nga panga ani vedon to ani 1990s vela actor lar takani thina The Adventures of Tarzan anga ron changkha alar pha le a hebaga hian le lama boina neu anei thin hi alar pui viau bokani Lidola achan lo point supporting role achangtlang puya South Indian movies te po alo chang to a achan na masabera debut na chu The Adventures of Tarzan kha alo ni a Tarzan hi kumsang kha jakwa somriat panga a release ani a Director hi Subhasania he movie Tarzan hi 3D siamadu viawa mase khati hulai khan 3D camera kha ala tamlawa chenaya chala oma athei tangang lawani Director Subhasian Tarzan changtur hian mi pasatha takadua satha takadu roalin male name lampang adu telboka Hemant Birjee hi security guard officer ani thina Director Subhasian security thuamne na Hemant Birjee an mu chuan alozon angchu ama hian a mu awangin athlang ta a Hemant hian alar pui ta viau bokani he film achana tang hian star roning hal ma se B grade film low budget film ang hi achanglang puya a film chana then khatte chu Virana Sausalbat Laskar Makasam Arjun Deva te ania बिल्कुल सही मगर फर्क सिर्फ इतना था कि मैं चाट रहे थे और तुम हम पे लगा गोबर Mithun Chakraborty nen hian an changdun na salea Mithun channa le alana chuan Hemant Birjee po alang vezel ti hialani a hebaga hian Salman Khan te Sunny Deol te nen po anlo changhau thina a film chan then khathi chu alar vak lawa wangin shat zui anilem lo hlomani heng alar na kara hian chanchin thalawanga hle a zurui chunga inswal te achinga mi shat anlo ni ve to nen alang sar thin hle a voikhat po Abhishek Bachchan birthday party a arui ema wangin boina asiama alwak boka Bachchan family te anlom lo hle a party chu chha santura ti hiala lo ni kumsak ni sompani khan anupui hian Oshiwara police te nena Hemant Birjee laka hian complaint lo thelut boka zule drug sati rengba ka amale afa te pani kut athak thin thu alo reporta kumsak ni sompanga pokhan Oshiwara a inlo a anei tu te nena in biak remchen a ya re lo oma anei tu ten tiruak tura anti nuwa po alo omrenga wangin in nei tu hian case file ta a police ten order an pek nuwa achhuak ve chawani film po ala changjela a film chana tharlam deute chu kumsang ni som pakhata who's there ti ate kumsang ni som pariata Mary Shan he Vardi ti te kumsang ni som pakwa a Savdhan ek abhut kahani ti te hi anni ama hi fidrukle inches ni asanga ni a fa pani anaya Sonia Birjee le Bobby Birjee te ani a afanu po acting lama akal ve thawani ये पहले भी बड़ा साहब ठाकरे टिकट दे रहे थे लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन मैंने देखा अगर आपके हाथ में सत्ता